A na festivalu održan je i panel Vrijeme je za promjene. Moderatorica je bila naša Maja Curavić, dok su sudionici bili doktorica Marija Škornjak, dr. Vlaho Šapro, dr. Matija Miletić te naš poznati hair dizajner Ivica Zanetti. Na panelu se komentiralo o trendovima u estetskoj industriji i o tome kako se profesionalci i klijenti u estetskim salonima nose sa promjenama koje nosi vrijeme. Ali ovo je stvarno jedna linija koja predstavlja zapravo revoluciju u tretmanima akne. Zašto to kažem? To tvrdim kao liječnik, zato što je riječ o proizvodu koji nije antibiotik, a ponaša se kao antibiotik. Znači uništava bakterije, gram pozitivne, gram negativne, Propionibacterium acnes, uništava mikroorganizme koji mogu biti u podlozi nastanka akni, a nije antibiotik. Nema sve one nuspojave koje imaju antibiotici. Od RZC obično oboljevaju osobe srednje životne dobi, što ne znači da se ne može javiti i u mlađoj životnoj dobi. Jedna bolest koja je zapravo kronična, upalna bolest kože i ako ju želimo tretirati kao i svaku dijagnozu u medicini, zapravo bi trebali tretirati uzrok, a ne posljedicu, ne samo smirivati upalu i liječiti tu bolest kortikosteroidima i slično, nego bi trebali djelovati na uzrok nastanka bolesti. To je zapravo poanta. Mi jednostavno nismo strojevi, svaki čovjek je za sebe jedinka i zaista svak na drugačiji način gubi svoje kilograme. I tako kroz dosta stvarno tog proučavanja i svega sam zaključio da je najbolji rezultat se postiže kada mi radimo na ubrzanju metabolizma. Dakle, prvo treba krenuti sa balansiranih hormona, jer uvijek pozadina u velikoj većini tih slučajeva je kod ljudi da imaju nekakav hormonski disbalans ili da imaju usporen metabolizam. I onda znam da puno ljudi, barem mojih klijenata, mene pitaju dobro što to je usporen metabolizam, kako ja znam da li je meni usporen metabolizam ili nije, pa jednostavno ćete zaključiti da li imate usporen metabolizam ili možete sami po sebi, ili ako vidite ljude koji zaista jako puno mogu pojesti, a nisu debeli, a opet s druge strane imate ljude koji zaista jako malo jedu, a debeli su. Svako od nas želi izgledati lijepo, tako i rekli smo gledamo, znači kako važno je da se zadovoljni samo sebi. Znači, u stvari, mislim da bi ljudi prvenstveno trebali paziti na svoj izgled, tako kako izgledaju, znači baviti se o svojoj prehrani, o svojim aknama, tako trebaju razmišljati o svojoj kosi, znači, tako da mislim da je stvar vrlo jednostavna, znači, svako treba krenuti od sebe, znači odreći se nekakve druge stvari, ali ne možete se odreći šišanja. Znači, recimo za vrijeme lockdowna u medijima šta je prisalo, šta su rekli prvo ljudi šta će napraviti? Otići frizeru, otići se ošišati. Znači, u stvari, mijenjaju se te nekakve životne navike koje su u stvari ne bi se trebalo mijenjati. Kada je počela korona, onda je opet nastala ta neka euforija gdje su se ljudi totalno zatvorili, niko nije Ne treba pumpati usnice onda kad... Niko nije ništa radio, barem mjesec dana i onda su ljudi malo vidjeli da ipak se to može, pa su lagano počeli dolaziti, tako da je bio neki kratka stanka u poslu. Prošle godine, ja mislim da je svima bilo boom što se tiče hestijskih zahvata, ali da li ima nekih promjena, uvijek svake godine imate vi neke promjene i neke trendove koji se lagano uvode u taj svijet mode i lifestyle-a, jel? Tako da ne znam, sad su popularne ketajsi, jel? Mnoge žene nakon, da kažem, poroda i nakon možda gubitka i na težini, jednostavno im se dojke, kako da kažem, opuste, izgube volumen i onda su žene znaju biti frustrirane i onda jednostavno morate ponuditi neku opciju u dogovoru sa njima koja im najviše odgovara, tako da uvijek to podizanje grudi daje ženama na jednom samopouzdanju, na zadovoljstvu i žene se naravno osjećaju puno bolje. To je biti cilj svega, da smo lijepi, da smo zadovoljni i da dođemo kod našeg doktora i kod našeg frizera da nam naprave to na najbolji mogući način sa kvalitetnim proizvodima i sa iskustvom koje svako od njih ima.